Hello guys, welcome back to my new video. Te la mentala slam ngaklam yo suban ai ki video la kumba artio tame te mentang lawan biang bat kene ka Assassin's Creed event ban ngan pen I ngangej ba bon apdang jong pi ki bala de hi kene ka mission jong kene ka Assassin's Creed event te ngan pen I no ek to ki bom padde mo ngat badang don ru ki bom padde kene ki mission tak daw ngan pen I to kat ki bom ti ban pen deb kene mission sampai bahado ban kon kuno ban pen deb te ngaya kene bundle ru best pha upi bundle tingya yang ane ke double damage pass hi kon ru tang ba dan diamond pate spin la kumno ka ban lada piko ban spin ru don kam kumba kat san spa sejrong diamond te la ban yo kene bundle ndai te tencar ban yo te wanam penlut kaya ne namar la ban yo tu spa diamond temo layu te mentangin pendep shwai kene ka personality test jong ka Assassin's Creed take urgently which one do you require more freedom or discipline tengin jet shwai ka freedom andal tik ha freedom te kansa ai dakawai pat kene jingli ke baar you have accepted an important mission you choose to jet complete on your own but can I kene jingli ke bala pat enemy who has been sabotaging your mission is standing in front of you thing in engage face to face mo te ngala dep collect shwai ki token te mentapan ngin like kene ka Assassin's Creed top up ka ngin yo kene top up aspa kene pat emote sanspa pan mentang like kene ngin shubo ya ki pa syamri akti jangi hangne yo artli ki token kene man ba login ngi haban bu syamri akti to te ban pendep kene te ngi hab ngi don kam ngene token kene ban pendep kene token pan ngi ban pendep mission ngin yo kanotli santli sisngi daga balaka ar game kilangut pada match ar hajar menit tang tahing hapan pendep sisngi tingin yo santli kene token bat kene ngin yo haka khala trick ke login reward bat ban pendep ya kene pan peshwai kitiar kene in yo halas kado kene ke bundle ru ke biang hi mo shwai free te biang hi kan de diamond te kam tak tengin pendem nak shwai kene andang ila pendep kene ngin yo kene kitiar harum pe ne ngala ada claim tu pendep tu la adap te pendep shwai kene bala anyo 4% win rate jonga success rate te ngin attack na hane pedang la attack teng liya kene tangkune hi ngidon kam tang ki token hi te ne tang arpo persen ka success rate jonga tengan penha shwa nang ne don kene ke white na kaliang kamon te ngin penha ka success rate pan ngin sa attack he tang la busan attack sin namarngi yo tang sisin ban penha ka success rate te ngin attack tu la busan ngil la yo ekne la de attack te kinsa ai sa ka wepat sa la tli ngahaban pendep khnang sa artli tang ngala yo tu ko bundle kan thai te kene ngam ngadon tang ar 4% ka success rate ngan attack shwang yo arpusan attack sesin turun patla
namar dang duna ba sukses rate jonga te ngam 48 pendebik ni te bat katoken ru lalut tengin sependapat ya kene su atak kang to in saya kene ko bandal bat halas kadu ngin yo ya kini tang kini ya kene ka event kam long kam dai event ko babas ro kata-kata ndrai kasubiang ni te tang kini video vlog umtak sungi te shua bangan lejar lakakam kerpara pi bapin like ba subscribe kene ka channel. Thank you for watching. See you next week.